Anya laki din! Aywan nga yan ba kay? Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano agabsent ka? Sayang ti may sa aldaw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga rod iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Wen gayam. Mabalin ka din ang makita ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan iso ang mabalinan ang makita da. Paul, makapa-excite mo bakit? Wan nga rod. Uray siyak. Kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta. Wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare. Sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oray siyak laeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay ko no saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your urnungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Iso ang masayangan ak uray may saal daw laeng mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodon mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumatan kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagaan akadago si regalo. Ay unay kan mare. Nagsapa matan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapula kadwaan na. O sige, ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho k inton bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapul at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaran akmatan iti dahi nga imbagang bakay. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tangay padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mo't. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Kita niya nga rin ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi day ta anagan. Kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ha? Ulitak Saan mo nga ibagbaga iti uray asino? Apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababa iti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatangam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day,
Ay katala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adto'y nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la ko ma. No niya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ija balay minton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba ila nagastusan? Si kakit dimot, mare. Katwan mat, sana kaskada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakit? Ni Angelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamoy, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Day nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada talaga kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asi ka tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagin na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala? No, siyak lang. Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain matakadag iti tattao nga umay no bilang laang. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Uy, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaa. Busy ak mare. Ado nga man din na ornong amurang may kinilakay ko. Aglabaak pa'y. Ay, sayang.
Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno ada kadwam. Aywan mare, kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, uray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan, Mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da. Apo, talaga amat Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabali na simple lang. Si kakit Damon. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balayda. Iso na lahing tanak ko na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Dayta tipudno. Mare, anya ka din daytang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din? Anya, Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya, Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nam, pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo sa ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw up. Iso aridi amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisaganak amin nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mo pan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umut-utang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matlagiti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya, umutang ka kanyang mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya, nakaskas tao man dayta. Umutang kay ito sa rin nga gana. Kat nakagasgastos kamat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang takin afford. Ngam ita,
Umay kakit din umutang kanya. Mare. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam ti umtas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mare, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanyak. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amummat masikog ka, dinagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay, anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay, awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apangusarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nanyat ibagak itaken ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitikas tangay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta ti ibagbakin ka. Saan mo nga ammo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan nang afford mo. Kumpleto ti usaren na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso te papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mat? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. ni bakit mo? Anyan laki dinaya tayo sawak. Tulungan kanto, into nawan papanan me ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidain tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ah? Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Ha? Nagmaditikas tang aramid mo. Agasam may dayta ka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaunay taplatam. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din ay. Di ka lang nagtagta ka rin.
Mangan takit din. Intol maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, ay anya laki di na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababay. Pwede ka sa tangar, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarutan. Inak pa'y mangala intol malpas ko, tigaan ka lang. Kurang pa na ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan, agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pa iti mabati dito. Uwan pare, awan parikot nga oray mabati ak dito. Basta inak to pa'y mangala iti kanak intol madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami, iti balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko tagita nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwedeng anagapoy di palengke. Ingkaya balan, tamang ang tayo kit din. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo matila garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to si ka. Buy-buya ang matlatan na kita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si da umlat ta amin nun dagita. Anyang laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan gaputa. Sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak dito kanyak bakay. Awan dito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon, dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kudam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibagatap no sa anak amauti, iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ah. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi, dinayan nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just, Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. tulungan tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran na giti mang magigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatingag pa iso Ako nga pare, nadamag ko nga. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka nga. Uwen pare, makandaitan ko naman.
Anya laki din, pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pa uday? Wala pare. Karni daytan ko naman. Anya laki de. Sige nga ron, paray. Dagasin tulatan niya bala, hindun bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Un pare. Namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan. Sayang ti karni. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdyay mo't ti kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pasaray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare Magnaw. Ipapasta ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasida ka dagiti kasto. Di mo na ya, pare. Si kalatan ti kitain na kita tao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan, sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko ka dagiti tao. Mangan damot nga min, ano kayat da? Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka nang ado pa'y ti makan. Umay kaki din, pare. Agawid tan. Nabsuga ka mo. Mabitlaang nga ron pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, Doro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na nang. Awan mo dakis wano madingay naramit ko. Kasano ko maako nayo amang ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adida kon pakasikuran pa. Baybayan niyo wag sa ulat na nagita at tao kayat na nga ibaga ti kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Un, kadinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawam. Awan nanang, kas itisigod ah. Napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak na hanang. Amangan numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di naman ti papanam lakay,
mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manin makiponsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit mo kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakit. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mat iti pan naturog. Bakit tulungan na. Nagsakit doon na yun ti tiyan ko. Ay, diyan ako na maitoray. Ha? Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitoray. Nakaroon sa sakit ti tiyan ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din at pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rin bakit. Mga pengay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na bangles gayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumanti kas diya napasamakan ka. Rawot ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, uston bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit ting siya na pasama kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka magamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magnaw. Jakton kaya ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mandya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati jerwar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad ti kayo na Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minunday ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usari so akasta, naglati met dun. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray isublimlat ta Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di man pakibibiyangan. Remedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat.
No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Kunak mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta ti sangkay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Una, tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadaal mo't laangan ti kayo na. No isublik, di mo't laangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kay den tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo ken ni tatang. Nangiduli nam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin, adya nakit-kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaraym. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtudwan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan na lipatak, di na matan mapanunot din ang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan amare, naperdi day jayan. Apay nga imot akasta, Mare. Kasanumot nga min, Mare, di mo mat imay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan amare. Kung naglaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Naiwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare, manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, anay waray ti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan da dyan, nanang? Basura mo Kunak tumawit. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay at imbaga na ka. Sakit din ti pabasulan na, no apay nadadaal ti igadan, nanang. Saan ko kanungamin anapan innala? Na, talaga mo't dayjay babae Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Baka paasar tumat dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala.
No kaano na per day, sana malagip ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balayda. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pay laeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungat. O na yan. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayja amarisin siya, nanang. Ay, kat i-update mo November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang tibagyo ijay, nanang. Wow, nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan, May? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam day jay, tasi katilas tats. Di mo inaiwanan, iso ana purda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulaw, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba. Kunana. Anya? Isu ada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Cynthia. Apay, nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot, nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo, nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng. Ta Bible verse matan ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, na yan aya, nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amarisin siya, nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook, nanang. In-post naman ang tiimbagana kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ti kumarik ita. Ay nagadunga ammo day di tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod, nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da.
Bayan niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaarupa tayo. Ada ka didakas itimbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsi ka ti adatraso na. Una, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw tikas di panagsasauda kanyak, tatang. Ammo, tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Iso ako na mamaday ti panagsasaudak ka. Talaga mat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, anya laki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Di ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinaramid iti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami manin ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpasan ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamutan ni kasi yung ugali na. Na pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na. Kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak kaw. Hilina. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Marisin dayta. Kanayon mi mo't apagbagaan. Ngam no daduma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan balasang kaw. Kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, niya man ti rumbang asukatan na kada kayaw. Agyamanak unay, tata. Agyamanak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna. Mapankan samot ijay sindraw, sinsya anak kaw. Un tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni jay. Tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na. Agbain ka mo't anak kaw. Sukatam ti igadan na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray saanan, tatang. Anya laki din na ya anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka.
di ka ag feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na Irene. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Adamanin mausar inton November. Ay, pasensya kayo na nabayagan, nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak, nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di ka labas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akas tang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Uncle Bansyao, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti apaprosa, Uncle. Ay na. Day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko amanok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wana, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wan auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena.
Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si Kamot tatapan siyong. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayata ka talaga kinkwana. Tatapan siyong. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasem man na tatawan. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodang tatapan siyong. Bareng maisalat. Kalbansyong, asidagtan, iya balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, angkal. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturin asang Gwen Lorena. Angkal? Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ng tumay. Anya? Uwan, Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. Unay ka na, angkal. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka kung kapoy tinirbiyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti breb kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuwana. Anya nang kalbansyong. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang na tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya? Iba ti talaang dito, angkal. Barang nanti Lorinan tumulaan ti makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Anong sa mo na baggatan? Sa nabalay, aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir sigurong dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutam kami. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong. Pare Rikaw. Ha? Abay ni Uncle Bansyong. Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog na klang nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Unak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog ka lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayja nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay, ano sa mo na Troy, tangkal mo, wait. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuраnak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kamat lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yu ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya.
Bansyong, di ka ngamin agbarbartek tapno magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tata Bansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakim ngamin Tata Bansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kahit saan na maliklikan nga danto dagiti lalaki a customer na. Kahit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tata Bansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, itisikat na, Tata Bansyong. Unay kan Rico. Masaksakita na kingarod ka na kita nga ibagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tata Bansyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata, balo ka mat Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun, nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, mamindwata nga agkasar. Ay nabansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ti galad mo ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyong. Kunamlan no asino tayo siya Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, nagiti sa uyaw, Uncle. Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? Ay, wan, taroy. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no, di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manan, bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga.
Ay, kasi tisigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan kan ka, asaan ka ngayayatan. Aging gat di nakaklunan. Di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka ngayayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat kan ka, nga oray may sa porsyento. Anya? Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. Ay, agsubli ak, Lorena. Gaputa kayat ko nga ipakita asa anak nga agsardang amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer kan ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagropropam. Anya? Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti pan nakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito yung restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito yung restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyong. Nung nga isardeng yon, ti agaram king ko na. Anya? Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga ro tata. Kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli diyan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin nyo Uncle. Siyak pa iti nakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagado pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tiyayatin na. Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga alaak iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Anyan. Nagturod kayo mutin nga mangibagay ti dayta Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo iti ararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kul kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dito aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang or na kamutin ng ti Lorena itaklaw Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na Uncle, no dimngag kayo kumangamen. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldit kayo.
iti pa'y sikat na. Oh, agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh, Ay nangkal, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kita niya man, pinang-or na lang day tamuging yaw. malawanan. Huskon, di na ko nakatawaan, Troy. Agawitan, nasakitan timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, iti ngamin nangkal. Unay mga minin day tanga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa yangkal. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamo. Alam mo na pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang aruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.